Барлықтарыңызға Каспийский сәлем. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы Каспий футбол клубында не болып жатыр, немесе «Чё там, не хабар Каспийде?» Каспий – это команда, играющая в стиле рок-н-ролл. Каспий футзал клубы бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға дайындығын бастап кетті. Қазір командамыз ел біріншілігінде 5-ші орында келе жатыр. Командамыздың дайындығы қалай екен? Құрметті көрермендер, менің қасымда бірінші кругта Каспий сапында ең көп гол соққан жігіт Рахымжан Текеев. Раха, бірінші круг туралы не айтасың? Қалай өтті? Өз ойың, пікірің, команда қалай? Бірінші кругта енді командалар бәрі өте жақсы деңгейде болды. Ондай аутсайдер болған жоқ. Бәрі бір-біріне жақсы ойындар көрсетті, қарсылық көрсетті. Енді ойындар жалпы жеңіл өткен жоқ. Қай ойын болса да бәрі ойын ауырлық, термен, күшпен. Әрбір ойында өзінің бір еңбегі бар дейсің ғой, да? Алдымызда енді екінші круг басталады. Қашан кетесіңдер алғашқы ойындарыңыз кіммен? Алғашқы ойынымыз екінші кругтың бірінші ойыны Аят командасымен. Рудный, да? Иә, Рудныйдың өтінде. Аятпен? Иә, Аят. Қиын бойын тұр. Өте жақсы команда. Бұйыртса осы 16-сында ма? Уже 16-сында кетеміз, бұйыртса жолға шығамыз. Дайындық үстіндеміз. Балдар бәрі жақсы. Дайындалып жатырмыз. Все, онда сәттілік сендерге. Рахмет. Давай, жақсы өнер көрсетіңдер. Каспий команда хорошая, веселая, мне нравится. Самые скромные финансовые возможности у них. Многие футболисты ушли, а кто вместо них вышел, играет здорово. Я их игру с удовольствием смотрю. Келесі кезекте біз ұйымдастырған сурет сайысындағы жеңімпаздарды марапаттау рәсімі. Көріңіз. Иә, рахмет. Әкеңе табыстаймын міне. Беріп жатырмын. Иә, рахмет. Давай, Каспио. Башымыз Каспио. Ал оңыз құтты болсын. Рахмет. Есімің кім? Мурат Мария. Мария, құтты болсын саған. Каспий игроктарының автографысы қойылған, саған сыйлық ұтқан үшін рахмет. Ал осылай біздің конкурстарға қатыса бер. Давай. Каспио. Каспий – это одна из команд, которая не отходит от своей линии и играет в атакующий футбол. Команда не боится своих соперников. За это им большой респект. Құрметті көрермендер, Каспий футбол клубының 2003 жылғы жасөспірімдер командасы Шымкент қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына қатысуға жол жүрейін деп жатыр. То есть автобуспен жүрмейді, автобуспен аэропортқа барады, содан кейін аэропорттан Шымкент қаласына ұшатын болады. Айта кететін жөн, осы чемпионатта ұтқан команда жастар арасындағы лига чемпионовқа жолдама алатын болады. Ал біздің жігіттерге сәттілік. Давай, Джеги, жол болсын. Айсауш! Наиболее привлекательная игра в чемпионате сейчас у Каспия. Каспий очень грамотно, геометрически играет в правильный футбол. Құрметті көрермендер, мы продолжаем. Бірнеше уақыттан кейін Каспий футбол орталығының 2012 жылғы жасөспірімдер командасы Алматы қаласында екінші орынға ие болып, бірнеше уақыттан кейін Ақтау қаласына қонатын болады. Ал біз сол күміс балдарды күтіп алуға келдік. Көреміз. Балдар бірінші шығып жатыр. Сразу күміс дейсіз ғой. Күміс. Апа, күміс тексеру керек. Не болса да, темір болса да, айтып балдар орын алып кетіп. Каспий! 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 Кулакпер, хорош, толсың, красавчик, молодец! Молодец! Ой-ой-ой! Коуч! Ашық, құтты болсын, рахмет! Молодец! Кулак, конфетке басы кеткен емес, давай. Алдына отыр ке. Неше гол салдың? Бір гол салдың ба? Қалай салдың голды? Қалай салдың голды? Алдап салдың ба? Молодец, Каспер.
У Каспия очень хорошая команда, которая играет в атакующий футбол. Актаусы постепенно набирают свои запланированные и незапланированные очки. По игре и настрою Каспий должен покинуть зону вылета, потому что команда действительно играет в европейский футбол и не ставит по 2 шлагбаума на поле. Біле білсеңдер, біздің Каспий М командамыз өзінің алғашқы маусымында бірінші орынға ие болып, бірінші лигаға жолдама алды. Ал сіздердің назарларыңызға біздің чемпиондарды марапаттау рәсімі. Көрейік! Мартуныч, что скажете? Сезон закончился на хорошей, на большой ноте прям. Что можете сказать насчет сезона, насчет всего этого? Слава Богу, есть результат. Поздравляем всех болельщиков, руководство. В эти трудные времена, коронавирус, много проблем, но руководство помог нам во всем отношениях, чтобы мы выступили хорошо. И это у нас получилось, как бы. Золото есть, Каспий Голд, потому что с нами рядом. Просто так ничего не бывает. Вот эта энергетика, эта аура. Здесь все отзывчивые, все хотят что-нибудь сделать. Вот это все клуб, все руководство, вот это все дало этот результат. Потому что, как говорится, мелочей нету. Сейчас победы в мелочах. Вот это все в комплект дал результат. Мне очень рада, потому что наши подопечными не было такого практика, опыта. Играли с опытными. 19 лет не было большого футбола. И все начинается снова с победами, и все будет продолжаться. В целом можно сказать, что мы одна большая семья, да? Да, вот это в принципе, как еще раз повторюсь, вот истинный традиционный Казахстан, я очень вот это во всех мислах увидел здесь люди традиционные, очень добрые, отзывчивые. Еще раз повторюсь, вот это все в комплект дал нам результат. Слава Богу. И надеемся, это будет начало всего истории каспийского футбола. Удачи нашей большой семье и тебе удачи. Рахмет, Каспий Голд. Каспий!